Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya. Working Committee on Lengpui Airport chuan Indian Air Force kota Lengpui Airport lan turin MOA an buat sai mek. Mizoram Police DGP Anil Shukla chuan hmarchak state dang ngai tu in Mizoram aral mon chan chu police te thothat wangani ati. Chhattisgarh le Odisha in rina lai ani zan khan security force and Maoist helsom plin kaplum. West Bengal Sarkar chuan RJ Karpong sole in thana thiamlo chantir sanjay roi chu thi tura achang thu relani thenan Kolkata High Court pan. Working Committee on Lengpui Airport chuan Indian Air Force IAF kota Lengpui Airport hlan chungchang an bo zui mek zela tundin huna draft memorandum of agreement MOA an bo sai mek ni athudon ani Sarkar ho tulun hena tanga thudon danin Working Committee on Lengpui Airport hian cabinet thuchok angin IAF ne na Lengpui Airport hlan chungchang a bo zui ngai omten en filmeka IAF kota hian a vain hlan vek turani lova thona tlan kong runway le air traffic controller te chu hlan tur jinga mi ni in adang ero Mizoram Sarkar kota alom chunjom don ya thu don ani a airport and call chu how tak lutuk awangin a chhawjang khai theinan runway le air traffic controller chu IAF kota hian hlan mai ni se anti ani heti lai hian Mizoram tlomngai polin telkom NGO coordination committee chuan nikum khan thu chu siamin Lengpui airport chu IAF kota hlan chhon rem anti lo thuan soya Chief Minister hena po andu lo thuan thlen to a weme thu khomin hemi chungchang an ngai tu tur thuan soibok ani tlongai pol bak a hian ep to party MNF le congress te point Lengpui airport chu IAF kota hlan chhon rem anti lo thuan soibok ani kan correspondent report longai thak chunjomang u Mizoram airport chhun Lengpui airport hi Aizawl khop changa kilometer somthum vela hla a ani a tundin huna airline pahni go le alliance air thlok mekin kumkhata mi nuaili chuangvel zin chu thin a sumtam tham tak la lu thin ma se a enkolna haw takawangin state sarkar chuan midang kuta hlan relin malakna akal pui mek ani a ama ero chu ep to party tele tlomngai pol intel khomten an du lo thu soin sarkar an norve mek ani larin pui Akashvani news Aizawl Mizoram Truck Owners Association MTOL Mizoram Truck Drivers Association MTDA chuan vaireng tere sarang in car National Highway chet emawang le nun na tan po lo om khop ani ti soin nakti patangin tlan lon rel MTOL MTDA ho tu te soidanin vaireng tere sarang in car kong chuni kum furlai a che zolai tangin siam thaturin sarkar an nor to a nasataka an nor nuwa kho thathuna siam ani ti mawangin an tlan chunjoma rei tak khua thato ma se kong chu siam that ani theilo wangin tlan lo mai ni se anti a chun kho enga po kong pui chu tlan har sat hle a siam that ma chu tlan chunjom lo ni se anti ani ni kum to lam to khan sarkar kan nora nan no ma ti hil tham talawan te hil tham talawa tu na gon a plan he chu to lawa chuna po yan kan naw te tong tatum plan ngam to lawa ni khot thu pui kha ma ka bai butin an lo ai te thu ke po he lo chak te po at sena sa du ma sarkar kan khen thina aboi tam tak kan kala maro ti siam tu tha kom ta si lawa kan plan ngam to lawa kan ti ni der mai kan din hun tur hi ni lai po tan jingdar sariya changin heti lai hian All Mizoram Petroleum Dealers Association ampeda hruai du te chuan truck intel khom tlan tumlo ma se an tlan don tho an ti a supply department atanga thana dani Mizoram January thadai bu fai khol sa oma furpui huna da thata tan stock kalpui le me kan wangin aphur tu truck andin re chuan an tur pha thei ani kong chia chungchang soifiana win khan sarkar chuan ti chuaka PWD chuan vaireng tele sarang in kar kong hi ngai poimo bera nein asiam nai January samni atang khana thoka kong khuar no le tui hok lon gor thlenga siam na thokin labor somni an roi ni anti wareng tere sarang kong hi sarkar lai pui chon NHID sel and call turin tima se PWD in bill khothile kolosib le kon puile khamrang tela changa hengthi tho zo to ani a NHID sel hena lan turin anrem chanlo wangim hlan alani lova NHID sel ko ta hin hlan feltum ani anti Mizoram Police DGP Anil Shukla chuan hmarchak state dangai tu in Mizoram aral mon chan chu police te tho that wangani ati voina Mizoram Police din champha voi somnga pathumna GS RMS Police Headquarters Aizawl ne man puina soin Deputy General of Police Anil Shukla chuan police te chu ri thei thil le HIV/AIDS do konga thei top an chu zel tur thu soya zuk le hmama wanga police tam taknun na in ator pha chu poyati thu soin zuk le hmam lama in sum turin acha ani Mizoram Police is a professional force and will continue to strive
and work toward excellence for improvement and for service of Mizoram society at large. We seek cooperation of all citizens, NGOs, church bodies, as well as the administration, so that we can effectively discharge our duties and also give safety and security to the peace-loving people of Mizoram. When Hunmana hian Mizoram Police noemi poimo tak te baka officer chol to ten tela Mizoram Police din champha pol hian GOS pariat subordinate officer mi somni pathum le nina dang poimo chaltu mi somni anvain mi somnga pakat ne na choi moina hlanani a heng baka in kumsani somni police chunga Mizoram Police Station thabera na thlan Vaivakon Police Station ten hena lompuina thujek la police fight hlanani a nu chunelama tholok tak SI la nun tluang hena Union Home Minister medal hlan ani bok Longkai ko pui hela tur kong pui chu pe fel ni trap to a tangkai takin man ani to National Highway 54 paltang longkai ko pui hi bungrophur motor le truck lian an tan sa dawangin heian machine himna ati der thon baka ko pui ati che pawangin longkai ko pui hela lirthe tan tur bypass road ro manani a he kong pui siam na hi NHIDSL in an thokme ka Project Manager MD Zio Raman nena changa thunun danim he project hi November ni somni sangni somni tan ni in kumin March tha zo thei tura ro man ani ati longka ko pui hela tur kong pui AOC veng longka ya Mizo Fet Filling Station na chang in tanim 71 RCC Kembula achuka National Highway 54 po in kilometer ngale point data thui ani longka ko pui hela tur ani dan turin pe felan selo ma se tu din mana changka takin man ani to ani Aam Admi Party Mizoram chuan Village Council and Local Council in Thanlo tura candidate anei dono ti an soi voina Aizawl press kapa tu thar thar tu ten kom na AP Mizoram President Andrew Ramkim chuan February ni som patnia VC le LC in than son ma ani chan mumal soi tur omlo chu mak anti thu soya sarkar hian in than an son ma chan mumal tak mi puite hril hria se du thu soin chan mumal soi tur an hrelo ni chuan mi pui zalo na lian taka an ngai don thu soi ni AP Mizoram President John in Thanson ma chu July 10 an tur thei don ti soin Mizoram puma July te exam pui promotion exam nei thani a MBSC no SSLC le SSSLC board exam in bo se tul wangin le exam tan hun lai ani don wangin zuna in July te chunga a chezongin ngong ane thei don nia an ngai thu soi bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in te Chanchinthar ngai thang le chiar theda ani naktu jingdar sari le chan via Chanchinthar pon le ani ang West Bengal sarkar chon RG Kar Hospital apong suan le in thana thiam lo chantir Sanjay Roy chu thitura chungthu relani theinan Kolkata High Court a thlen Nimin Khan Kolkata Sialda Court chuan RG Kar Hospital pong suan le in thana mo phurtu pu Sanjay Roy chu damchung luin tang turin shema session judge Anirbanda son vadana tur tu chungta hna cheng no som pasiri peturin sarkar a hretir boka karmasa Khan Sanjay Roy hi ko chon thiamlo a chantir to a Nikum August Nikwa Khan RG Kar Medical College PGT Dr. Pakhachu pong sola thani a atok August ni soma Sanjay Roy hi Kolkata Police Station man ani eminu hian CBI kota hlanzui ani Vain Khan State Advocate General Kishore Data chon Justice Debangshu Basakle Justice Shabar Rasidi de Chutna Division Bench a hethu boy hi athe lut ani Chhattisgarh le Orissa in Rinalaya Nizan Khan Security Force ten Maoist Hel Somplian Kaplum Hel Kalhum Jing ein Central Committee Member Sarkarin Alumana Cheng Vaibel se khat ada mek potela Chhattisgarh Gariaban District le Orissa a Nuapada District in Rinalaya Police le CRPF tangrol de chuam Maoist dep chua be puhian thak ani Union Home Minister Amit Shah chuan Security Force te fakin Maoist Hel Sompli Kalhum ani chu lomomati thusoya Nakzal Free Bharat Siam Tura Malakna Security Force te an thok thle ani ati Turkey ya ski resort hotel kanga mi som item lawan thia mi som thum panin leman tuar thudon danin he hotel hi Turkey mar thanglam omni im tugin khan kang me hi chuaka hotel a thleng mi zani som thum chu chan chu ani a Turkey's Interior Minister Ali Yerlikaya chuan in chong som pani na restaurant atangin kang me hi ein chan ani ati Chanchinthar Sati topna na tangpui Working Committee on Lengpui Airport chuan Indian Air Force kuta Lengpui Airport Lanturin MOA an bot sai mek Mizoram Police DGP Anil Sugla chuan Marchak State dangai tu in Mizoram Ralmon chanchu police te thothat wangani ati Chhattisgarh le Orissa in Rinalaya Nizan Khan Security Force and Maoist Hel Somplian Kaplum
West Bengal sarkar chuan arjikar pong sola in tha na a thiamna chantir sanjay roy chu thi tura achung thu rel ni theina turin Kolkata High Court a thlen chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani